ngopi buah bili-bili. Cakep bos. Ayam ngopi teka beli. Bisa wae bos. Mantap. Ayam bro. Iya bos. Wah kopi di ini. Mantap bos. Ayam ngopi tapi buah kopi dilopit panas. Mantul bos. Ngopi kudu panas. Mantap bos. Mantul bos. Buah kopi buah cembendak dina kawung. Halus bos. Beli kopi di tanah ke warung. Pokok lain bos. Buah kopi di cocol es. Cakep bos. Adik ngopi bari bos kopi es mah kalian jangan pro ngecap pro. Buah kopi di Pasar Kidung. Buah kopi di Pasar Kidung. Halus bos. Kali-kali ngopi susu ulah hidung wae. Aduh hooh bos. Coba ya bos. Wah kopi di Lina air. Mantap bos. Karena di gembong lara. Bagus bos. Camin eta. Wah kopi di uyuk tabon. Mantul bos. Oke. Membobor. Berwe. Udah jatuh bos. Belah kopi di belah dua. Halus bos. Lamun ngopi kudu berdua. Maksudnya bos. Ngajaprok. Wah kopi dipetik camane. Mantap bos. Mantap bos. Ngopi yang buah konde. Mantap bos. Ngajaprok. Wah kopi tidak omloh. Bos. Kopi gede gulaan. Bos bos. Wah kopi kue ranginang. Mantap bos. Ngopi menang tuh. Ngajaprok. Menang bos. Wah kopi kue dodol. Mantap bos. Ngopi ulah diberi modal. Ngajaprok. Wah kopi ngaladi imah Mang Ita. Mantap bos. Ayang ngopi lo kena sabatang. Kopi di sana kelek. Mantap bos. Aturang ngopi. Roke kereta. Wah kopi di hari-hari. Mantap.